Kador Barshno Mawlai Mawroh minta KHASI kelarai dah kawi kesur ban persyak juri yang jeng ajeng mut jongka Delimitation Committee jongka KHASI Hills Autonomous District Council ban Phiah no ni ban weng no ya kesnong Mawlai Mawroh na ka Mawlai Constituency bat ban penyas no pat ya ka syakajaya Kador bar bala penlong kerki minta KHASI kelasaki ke jeng persyak kebejur na kinong snong jongka ni gedong ha ka ba kilayai ban juru badai ban penek bet bat ke Mawlai Constituency. Kumta Kador Barshno Mawroh kelarai ban pa da kasiti syok syong knor jongka select committee na bentaban bishar binyak shushu da ka bapin kan mau biang sa sisi ni ka jeng persyak jor jengki halor ka ni ka jeng ai jeng mut. Lada Phiah ngau si sia hoi ke jeng bun break labun. Lada Phiah ngau si sia kum ke sarkar kemudian kata ke jeng Phiah. Beli kempen pai biaya ke Mawlai al yang kena ai kan Mawlai A Mawlai B. Kata ni pedian ya kata. Kemudian ke jeng persyang ta. Lada kadan ai ke Mawlai A ke Mawlai B lan kanu. Kaseng Nongpo Region Auto Owner